How are you? Gutire miario tugukorwo nayo ya ngeithi kana uria tungirutithania wira na mwena wa mng'ethaniro thirikari-ini. Ni murugamo wa President William Ruto na atongoria Kenya Kwanza makiaria hindi ya guthundura tabarĩra cia uthii wa na mbere mwena wa Kwale na Nyandarua. President nionanitie kwagira kieneria ndekithia ria mutongoria wa mng'ethaniro Raila Odinga kugia na miario ya gikiro gia thirikari ya nuthu mugatete mwaka-ini wa 2008 ati moke ati tugayane thirikari mari na mweke wa gucaria thirikari makigwa ino itu ni matigana nayo na nie ona marauga ati ni ndegaga ni ona tinie ni andu aria manyandikite ndaiguire mundu ucio akiuga ati ndangegeithia ni no njetekere kumugeithia nie ndingemuona ona kungituika ni ya kugeithio nie ndingekorwo. Nyinyi hata nyinyi mkinipima mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli? Ile mtu tu nilimwambia wacha kuharibu mali ya wananchi, wacha kupiganisha watu, wacha kulete vita na fujo. Wewe wacha hiyo story. Kama unahitaji mazungumzo, peleka mazungumzo kule bunge. Mendekithia-ini make kuri thirikari, Raila ugite ubi wa kamiti ya IBC ni umwe wa maundu matatu maria maheanite maria ni guthurima githurano kia mwaka muhituku na kuguithia garama ya muturire no makiagararwo. Haha President akiuga ndekuguoyohio ni mukana wa gucokia mirurungano. Ile maandamano wanajigambo wataanza. Sisi we are busy demonstrating the capacity of the people of Kenya. Na hiyo saba yako unasema inataka ifunguliwe, peleka kule bunge. Kwani saba iko Mathare? Ati watakuja kuharibu biashara, inawezekana? Nimeerwo atiriri marauga ni maguthukia indo citu mukungire akorire u. Ona gutuika Raila Odinga nionanetie kwaga gucoka na thutha kwaya mamwe ma mendekithia maria aratemania macungiririe gucenjio gwa gatiba nona kamiti ici ikigiaga na mierio ya keheri-ini mbere ya mierio ya mendekithia gigukorwo ari kigeranio kirito kuri President kuona aruna ake marekwa ni mutego waigirwo undu uria ungicungiriria mugayukano. Wawache kutusumbua. Kama wanataka kujipanga ni wapatie advice, wajipange 2027. Na wasipojipanga hata agent watakosa. Maroga iguru makomothe nginya na nda nginya na mugongo gutire handshake. Hakuna nusu mkate, hiyo tumekataa. Kata tunakuomba usikie hilo lobi letu. Kenya Kwanza magatabania mucemanio wao Jumaine ya kiumia turorete gucagurania megukorwo maria amebari magathie metha-ini na aruna wa Azimio kiuria riu ari no ukuhoreria uria ungi. Ribotera Kameme TV retore kwa ni Mwaura wa Ndung'u.